Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko nida kang Hesukristo. Aadi na kita ni kalima nga Domingohan Kwaresma. Ako hi Micaela Jane R. Troncoso, Vocation Promoter and Redemptorist. Parahan niya na ang Gospel Power hawari-waray. Samtang nagpakadto Jesus san bukid ang mga olibo, kundi aga-aga pala. Kinadto na liwat hiya dapit ang templo, ngan gintikangan hiya pagtirukan ang mga tao, ngan liningkod hiya nga nagtutdo ha era. Niyan nagdaraan mga eskriba ngan mga pariseyo inusa nga babayi nga nadakopin adulteryo, ngan era hiya ginpatindog hanbut nga han kadaman. Ginsiring nira Jesus magturutdo, nadakop ini nga babayi hatak na nga nagbubuhat in adulteryo. Niyan idahan balaod, ginsusugo kita ni Moises nga batuhon ang sugad nga babayi, sanglit anuman ang imo masisiring. Ginyakan nira ini hapagbitik kan Jesus, basi magkamiada hera sumbong nga nahimo igsalawad kontra haiya. Tinamod Jesus nga nagtikang magsurat hantunahan iya tudlo, kundi samtang gimpapadayon ang era pagpinakiana ha iya. Tinindog hiya nga nagsiring ha era. Anhin uman nga waray sala ha iyo, amo ansyahan nga maglabayhin bato ha iya. Tinamod na liwat hiya nga nagsurat hantuna. Manan na hinabo, tag-usa-usa nga nagkabaya hera. Tikangan mga tigurang sanglit yan nalaan nabilin nga kaubot ang babayi ha iya atubangan. Tinindog Jesus nga ginsiringan babayi, babayi, hain na hera. Waray bahae mo naghuhukom, nagbato ng babayi, waray man mano. Niyan nagsiring Jesus, ngandiri ako maghuhukom ha imo. Lakat na ngantikang yana, ayaw na good pakasala. Aani na kita ni kalima nga Domingohan Kwaresma, didahan pagmingaw ni Jesus nga ang mga eskriba ngan pariseyo, nagyayakan nira hinda ko nga tingog para akasahan nira ang babayi nga nakasala. Hinpan hilawas daw, usa nga paagi, nga era ginpapakaaluhan ang babayi ha publiko, an kan Jesus paggios, din mukuhiya, ngan kinaptan niya ang barasan kalibutan, nga nagpapahinumdom, hadton mga suhitohan baraan nga surat, partihan mga kumun, nga mapainubsanon, nga gintikangan han katawhan, nga iginsuratan sagrado nga kasuratan, nga ang Dios naghimuhan tao, tikang hatapu-tapuhan tuna, tidahan Salmo 103, ini nga ubos nga gintikangan ng tao, daw amo ang nagpapaduok han kaluoy han Dios. Ngan niya aton, ang Dios, diri kita ginuhusgahan tungod ang aton mga sala, kay maaram ang Dios, kung ginano kita kahimo, iya na hinumdum, nga tikang kita hatapu-tapu, ini na alingaw-ngaw, tikang han baraan nga kasuratan, ngan ini iya ay ginpulong, han kan Jesus, pagsurat didahan matapu-tapu nga tuna, nagpapakita kung ano ang iya magiging sentensya, kung hino ay haiyo iton waray sala, di amo iton una nga malabay haiya, nalukop hinwaray may binmaton, an nga tanan nga mga nag-aakusa, dayuday nagkalakat, an salaan nga babayi, nagtapo hera ni Jesus, an mapasayloon nga Diyos, nga nahinumdum, nga kita, tikang hatapu-tapu, giniimbitar kita nga maging bag-o nga mga tao, nga waray na dumit, han sala. Ginoo Jesus, nagpapasalamat nga imo igimpadayag, haamon, an nawong han maluluyon nga amay, nga maaram han aton kamaluya, kundi naniniguro nga mabaskog. Amen.